ati parfait uragwaye kugira ndagusengere ikancire mvurungu twondo washize ko makiyaje wa bisize ku mupodo wakubise ko wanje wakubise ko ntuze na twatunda bati hewe kugira ukire ikamvurungu twondo ndagusige ku maso wavyemera kweri muri kino gihe no vyemera. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti namwe bakunze bigaruca kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubahe n'ikaze mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana twibutse yuko irisho igice ca 56 nuko warakurikanye igice ca mbere ukagenda ukabugeze kuri 56 urumva kumaze kwakira ibitari bike natwe tukaba turi hano kugira ngo tugushikirize ibindi byinshi twagiye tubategurira. Kuri mikoro ya mbere muje muri kumwe na Protector Kingiwe Mr Paul canke Mr We yo ntarivuga haro wari yamvuniye akagohengo ca ndakuyo ariko singarutse ndice nyine nkuko ubushize twari twabiberetse ko turi kumwe n'ababigeme nako n'ababakobwa kuko ngo abigeme barigemera ngo inkumi nazo ngo nibikoko. Ngarutse ndi kumwe na Sara duhere hariya kwa Sara. Mwaramutse Sara, ubu wamaze kumenyera abo muri Tarisisi Hope Ministry TV ndetse n'abagukurikirana. Subira muvuge amahoro. Amahoro. Meze neza. Ego. Ramutse abaje kudukurikirana no munsi. Ndabaramukije mwese mudukurikirana. Murakoze. Asante. Iruhande yo hari papa Parfetezo tukuramutsa. Murakoze cyane. Donc. Quand même donc voilà. Murakoze cyane kundamutsa. Sundi munafsu ugomba gusamuzi wanje sha. Afsugo rwisara. Mumbarire. Chemumenya na reje abazari ngo tumenya. Twamenyanye nubona ko zitonze hamwe. Wewe mpe kunsororera gusa. Tagenda nkaraba ko muhuje ibinabiriye nkabasha ndabahutsa nyene. Acho vyumva nawe. Nuko kandi kurundi rwande nza kwandi kumwe na Aline nawe Aline tukuramutse. Murakoze. Meze neza. Cyane. Kuva munsi muva hano urugendo rwagenze bya. Wagenze neza. Ure wagarutse witeguye guhasho abadukurikirana. Ubu niteguye. Wamaze kumenyera aba bakobwa ntibagukanze. Ntabwo bankanze. Nuko ramutse abaje kudukurikirana rero no munsi. Ndabaramukije. Okay. Nuko kurundi ruhande ndaza ko ndi kumwe na maîtresse Gabo. Sabwe? Bonjour. Bonjour, bon après-midi. Bon après-midi, petit. Donc quand même nous Yaso. Ndabaramukije gose abariko baradukurikira. Kana nadukurikira uraze ko bazi igifaransa kudusumvye. Uriko uravuga n'urunwarunwa? Normalement. Normalement. Erega nkabatwebwe tuba twize menshi tuzatwumva ngo nurunwarunwa. Rero ndabaramukije cyane abariko baradukurikirana. Mushishikare kudukurikirana ntabwo tuzobata hasi ntiturambirwa kandi namwe ntimurambirwe. Mushishikare gusharinga muha babandi bose nyine ubona byo shikako bafise nk'ibiriko birabastressa mu mutwe. Ja kuri Tarisisi uje kubikurikirana uraruka mu mutwe kubera ko nyene turitamporiza tugatamba tukaryoherwa tugahimbaza. Uhimbaze nye natwe utibagira gukanda kaboro. Mane sigoro warabitanze kabisa. Ubutobikoroye batakumviye. Nuko urundi ruhande twakire Safi. Ni Safi. Bonjour. Urumva latweze ko imikoro ataje kubwiye rero. Ubvogere inyuma ya bonjour tari mpote kumuzoswari bangote. Nuko ramutse abaje kudukurikirana. Nawasalimia nyinyi wote. Tena nawapenda sana. Asante na wewe pia. Asante sana na wewe mtazamaji wetu. Inisho igice ca 56 nivyo ndiko ndabona hano.
Bona kigizo n'indirimbo nziza twabayitimwe indirimbo zimeze neza cyane tugiye kwinjira dutangurana neza n'ino ndirimbo y'uno muririmbyi Angelo Chibalonza turazikari marehemu ariko ubutumwa yadusigiye no turaca bufiringa twumva turameze bien sana nuko twinjira neza muri ino ndirimbo bumva neza yuko imeze neza twagiye nuko ino muririmbyi yitwa Angelo Chibalonza kuva hariya ni mu gihugu cyane aho muzi ni mu gihugu iki cha Tanzania ariko yagiye kurangiriza urugendo rwe mu gihugu cya Kongo muravyibuka afite indirimbo nyinshi ino ndirimbo yayise wewe ni Mungu ndirimbo iri no mwiringara jeringara rirandoka ngerageje riranka nuko rino ndirimbo mva neza ko ari indirimbo yafashije abatiri bake kandi natwe yadufashije nizira ko nayo yagufashije katuve gato hariya kwa Chibalonza Pirto twerekeze hariya mu Burundi kwande uyu amwita Maîtresse Kabor indirimbo ni yiwe hatoye turakurikira gusa ariko umwanya ni gwiwe turawumuhaye ngi
intambara ndamubona yasunguriye araje uyaraje abamara mato peri nawo mufusha nagira giyoza ndamubona yasunguriye araje uyaraje abamara mate yabona kumenya isi n'ijuru n'ibyiwe ategeka abantu ko bamupfukamira Morodekayi arasimba ararahira yamaye yitariye kw'irembo ry'ibwami hari icyo yakoze byatumye yibukwa igiye Namani yaratoye ibwami yabona kumenya isi n'ijuru aribye ategeka abantu ko bamupfukamira Morodekayi arasimba ararahira yamaye yitariye kw'irembo ry'ibwami hari icyo yakoze cyatumye yibukwa wari kumumanika umunsi niwe yamutambagije yabaye umwami w'abakunze ngo ni kwagirirwa amarira wapurira umuru ugiye kuyahozwa 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 amarira wapurira ukarizwa n'ubugumba abandi bagaheka nawe ukicwa n'abaganya umura ugiye kuyahozwa kuva aho waririye ni kera Imana iraje kuguhoza irira babarira ati nimumbure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza irira abo baganya bakaganya buri munsi ni kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza irira babarira ati nimumbure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza umura ugiye kuyahozwa kuva aho waririye ni kera Imana iraje kuguhoza irira babarira ati nimumbure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza irira abo baganya bakaganya buri munsi ni kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza irira babarira ati nimumbure kuva aho mwaririye ni kera Imana iraje kubahoza nuko muravyumvise neza ko indirimbo ari indirimbo aminduriye izina kuva hariya kwa Metrese Kaboro umwe mubo dukorana hano ariko akaba nawe asanzwe ari umuririmbyi afise indirimbo nyinshi uje kuri YouTube channel ye wandike Genevieve niyo kwizera niyo page ya Facebook iyo ushobora gutora kubikorwa byinshi maze iminsi mona duhana ubutumwa bwiza ko tumufise hano katumaze ibibazo kimwe kubijanye n'ino ndirimbo aminduriye izina bisigura iki Genevieve Kaboro Metrese aminduriye izina isigura ko iyo uri mu bihe umuntu wari we wese akwita izina ry'iwe yishakiye ariko iyo Imana ihageze nayo ikwita irindi zina ryayo ugasanga rinyuranye na rya rindi abisi bakwita igihe nayandika nari mfise ibihe narindimwe n'igihe ndayisohora nari mfise ibindi bihe irindi zina Imana yaciye impaka oyanditse uri mu bihe bigoye uza kuyisohora byamaze guhinduka yaguhindura yampinduriye izina ya abari
abaririmbyi byo muririmba ni bibabako canke nivyo mwiyumvira mugaca mwandika mukaririmba? Hariho ibiba byatubayeko kuko iyi Imana umuririmbyi umwe niwe yaririmbye ngo iyi Imana ishaka kukugira ubukomeye igucisha mu bibazo kwanza ikabanza ikaguhingura kugira ngo ejo ni wamara gushika hahandi udushingira intaha abandi bamenye ati nanaka hariho aho Imana yamukuye. Mbega kubera iki usanga bakunda kuvuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, kubera ko uyu munsi batovuga ati Imana ya Polo cyangwa Imana ya Genevieve, Imana ya Parfait, Imana ya Safi, Imana ya Aline cyangwa urumva niyo mpamvu rero iyi Imana ishaka ko abantu bazoza baravuga ati ya Mana yakura Genevieve muri bya bihe niyo nanje nizera. Yego, asante sana. Warasoze yuvuga ngo mbwirira abo barira yuko birangiye ngo aho waririye ni kera. Nk'umuntu yumvise ino message asigarana iki? Umuntu yumvise ino message areme mu mutima wiwe. Haramarira ndabizi yo bamazemwe imisi ari asinzi ivyo yo bari karacamwe nibiki, ariko yizera Imana yo mwijuru ngo amarira y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Yo kwirigwararira uno munsi ariko ejo mu gatondo akaririmba. Rero ntiyihebure kuva aho yaririye ni kera. Ubu nubuvugishwa mu bisanzwe. Imana iraje kumuhoza imuhuru byaro abo batwenga ngo barabuza abana, abo batwenga ngo barabuza abagabo. Yizere mu izina rya Yesu Kristo Imana iraje kubikira. Amina. Asante sana. Karagaciye mwenyene iyo tuvise umuririmbyi turi kumwe muri show akaba sanzwe dukorana kino gikorwa kandi nawe akaba afise ibikorwa yamaze gukora ngo umuririmbyi akandika indirimbo tukavuza indirimbo yiwe turamubaza amajambo 2 canke 3 kandi yatanze umuco ko bitari bike mwabikurikiranye neza mwavyumvise mbako bice bamata avya amavuta na cyane ko bice biba ibintu bivuze n'insiguro nuko tuva hariya kwa Genevieve Maîtresse Kaboro tunamukeza kuri no ndirimbo nziza aho waririye ni kera. Imana iraje kuguhoza. Reka tusimbira ajya kandi hirya kwa Pastor Just Onesimo mu ndirimbo ifitaniye isano nino ndirimbo tuje gukurikira ivango ananjia nyingi Yesu afite inzira nyinshi zo guca mugira ngo agutabare twagiye. Anajia nyingi za kutatua matatizo yetu. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Kuna mtu kipofu alipewa kuona kwa kutamkiwa neno tu bila hata kuguswa. Kipofu mwingine Yesu alitema chini akatengeneza tope akampaka machoni kisha akamwagiza anawe bilikani. Alipotekeleza mara akapata kuona. Yesu hajaishiwa, anazo njia tele atakushughulikia utowe ushuhuda. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kutatua matatizo yetu. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Takasa akiwa pale pale. Kuna wengine 10 waliomba watakaswe, kawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakienda wakapona ukoma. Bado Yesu ana njia ya kuondoa shida yako. Ukimwamini Yesu kamwe hatakuacha, atakushughulikia utowe ushuhuda. Anajia nyingi Yesu, anajia nyingi za kutatua matatizo yetu.
matatizo yetu. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Ana njia nyingi, ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kutatua matatizo yetu. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yako na matatizo yetu. Afite nzira nyinshi Yesu acamo rero atubwiye neza yuko harabo mu gukiza yavuga ijambo rimwe, ariko vyarabaye ngomba ko hari abandi mu gukiza vyaba ngomba kacira amate hasi akavurungu tonda agasiga ku maso. Cyane nibazo no musi nk'umuprofete cyangwa umukozi w'Imana cyangwa pastori yavuga ati parofete we uragwaye kugira ngo gusengere ikancire mvurungu twondo washize ko makiyaje wa bisize ku mupodo wakubise ko wanje wakwize ko ntuze na twatunda bati hewe gugira ukire eka mvurungu twono ndagusige ku maso. Wavyemera kweri muri kino gihe? No vyemera. Kandi mfise ukwizera birashobora kunkorera ugasanga ndakize. Ego cyane. Ku bantu uno munsi babonye abakozi b'Imana bari ko basengera amazi, basengera umunyu, basengera amabuji, basengera ibinabiri yavuga ati gira gutya ucukira abantu bakagira ukwizera bahenga ivyo ningo ngene ivyo bapfumoje nevye kaboro. Abantu nk'abo wabwirike. Icyo nababwira burya uzorabe niyo mupfumu ariko arapfumurira umuntu kubera abagiye afise kwizera kujya mupfuma avura ara ibyo amugirira biraba. Rero nico kimwe n'Imana yacu, ariko Imana yacu sindayigereranije n'umupfumu, ariko niko karorero nshatse gutanga. Imana yo yisumba abandi bapfumu. Erega niyo uriko uragira uriko ufise icyo ushaka gusaba ku Mana yawe urasenga ukatura kandi ukizera. Imana irafise ikidusaba cyane cyane dusaba kwizera. Iyo wizera ikijambo ry'Imana rivuga nta kabuzi itabigukorera. Twe turafise umuapotre wacu ni wakunda kutubwira ati dufise ukuntu umuntu atwara umusamariya w'imbabazi. Niwe yamatubera akariro akavuga ati jewe iyo ntanze umusamariya w'imbabazi ndawatura ko nkavuga ati Mana ibi nibi wavuze ati nitwatanga uzobidukorera nanjye ndabitanze binkorera. Rero iyo ikintu cyose ufise kwizera icyo wizera muri wewe nta kabuza kitagukorera. Muri make bajya bagira amakinga ngurumva ngo yavuze ngo dusengera umunyu ngo amazi ntibishobora gukora kubera iki ntiwavyizera. Bisaba kuvyizera. Bisaba kuvyizera. Asante sana. Mbakiri mu butumwa bukomeye cyane. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kutatua matatizo yetu. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kushughulikia mahitaji yetu. Ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi za kutatua. Ana njia nyingi Yesu ni nayo ndirimbo duce dusozera ko shuyo na munsi gice ca 56. Tukushimire wafasha akanyaka ukadukurikirana ukabana natwe mu ntango ugeza mu mpera aza kino kiganiro za ino show.
tugushimire kandi ko ugize subscribe cyangwa utarayikora cufyonda naho hipfu vyonda rabahifa ari utujambo dutukura handitse s'abonner nimbuta telefone yawe mu gifaransa ni s'abonner ariko mu cyongereza subscribe cufyonda ucubona akantu kameze uko nyene kubita kuti vraiment ndemeye hanyuma yaho tubwire muri commentaire ukuntu wakiresho yo no munsi gice 56 ndakwibutse ko kuri mikro ya mbere uri kumwe na Protector King cyangwa Mr Pro cyangwa Mr we ariko ibubamvu bwanje hari Sifa nako Safi itugushimire Kabo tugushimire nawe shimira n'abadukurikiranye rero ndabashimiye cyane abadahengeshanya kudukurikirana nama nababwiye misi yose muraba boss bacu murabubaho bacu ni mwebwe mutuma mutwongera ingufu zo gukora tugakora mu zindi nguvu zisumba uko tuba turiko turakora rero mudutere intege mu kugira partage na comment na sabone ari nabyo bya bindi twitiki akaboro mudufashe rero kugira ngo nitwatera imbere urumva ko igihugu cy'u Burundi nacyo kizoba giteye imbere abanyamahanga bakatumenya ubu nukuza turahindura n'ibintu tuza turavuga n'indimi zitandukanye mu nkaza n'urunwa kugira ngo ibintu bigende neza ari n'urunwa nyene asante sana Genevieve Kaboro bye urakoze tugende kwande ari tugushimira nawe ko abanye natwe muri show no muzi gice cya 55 Luko yivugira make wa mukobwa no kuri kose akote shimire kandi parfait wakoze kubana natwe muri show no musi ego Narunaru merci beaucoup cyane murakoze n'abadukurikirana mushikana mudukurikirana mwibuke dushaka comment akaboro subscribe yabimenye man yabimenye kabeza yabimenye nuko turabakunda cyane mwarahezegiwe cyane asante sana Sara ngaho nawe gera usezera abadukurikiranye nimbara kaboro uvuga nimbara gafarasa nimbara iki nuko gira kaje babwiye ego murakoze cyane mwebwe mudukurikirana kandi muze muribuka gushira ko akaboro ekavumye we awajeje asante sana nuko rero wakoze kubana natwe duhure mu yindi show izokurikirayo kandi ndabutse yuko ibiganiro bica kuri Transisop Ministry TV bikibandanya amasa 24 ku 28 umunsi wa mereza ku munsi n'itwa turi kumwe namwe gatano kuri kagenzi kako bashobora subscribe partage bagira comment ukatubwira ko wakiresho n'umunsi gice 56 ariko tabwe tugiye gutsura duhure kandi mukinigana kuko ndababwira ikintu kimwe ikiganiro show n'umunsi rarangiye nivyo ariko ibindi biganiro racabandanya tugumane gatano kuri kagenzi kako bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen